na wo pepere bia kompai body a e jape krum ene e wo se woko adiji se be wonu se bosumi bia oye all 91 ti bia wo hwe bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na oye no wona fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo tena num kasa mpa obo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo odifo awiemfo ba we jape krum adum no nyame de ma ye kwa wo se yemfa nchapa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nisia moblo wafo body ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wuti na wo meye wo ba ni nyagidie se wo ba no na se wan ka se mu problem na be dey e be soko jidie ni mu a unso kristo ni kase obi o ede ko wo jidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinye difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hwe kura me so de beda enye achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kase ye me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kase ye amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Abawa bubuano. Ebi biara asebi opese wo mre fie. Na afi wo boss say bi. Na who say yes, ampa esu mi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye dey sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonku ni ni fa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma wo ba bi. Ebia na oni adaje. Ebia wa amonone wo akontrum. O prefia yesie wi ato because unyi obi ani a uba besi eye home for so a ye beboa ama estate atiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so oduma ye ni bia na kadua asem amoduma yenim fifire me wona wona say enti no wo for me am ko gina ho ba bia ye si da ehwe hu se ye the block papa dey si cement akodan se ba ya woto a unu hoda there are a lot of estate a okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enho epurugu ade ye gina ebe se enyema ekotote amodini bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyame nhira se wo fa number de gu ase na ne home for edinsa wo so eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope prota dayi prota eni echi prota ni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa nwahia de ebetom ne aboa na ya ma wonsa akabi ye dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya ne wo brania mo bia bo so da form afenso wato prot ni bi o amanane otimi mesi fienzi so sanse uni obi a wogini di udi skamba gusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo ebi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina egu cars mu ye de akogu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a ye timi gina je o dan plan ya se si fie type a wo pe di amount because ene ni papa ehu enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efensu wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra
the bomb that would the mouth, yet the amount high at the amount, and be control to the amount, open dining high, singing room self contained. Don't the time be a open beer, Rabesi, your home estate for so you may do anything at what would happen because we are from home, so we believe home. Brevier, never have been doing brevier, bosses, brevier, betrasas, brevier, and behind an hour, Ubeisha, a number of Guasian. No crashing, your hands will be a din, I was what will be a din to my Jamas as a par man so now, your man and pa and what didn't go. Young man broke papa, service mate, Akum, Usaya one, wire, Fred, there no needs I was my crown. Bah! Yo, man, this is the nation's uncle, offer Bishop Lumba. You are sitting in our family. O man, no cross a womb. To me, Bonnie Cobbin is the animal with some more from any abre. The Simon Yamon come home. I will call what you may dear so. Young canoe couldn't jenipa. O man, penny young for so I cannot correct you. Sana minister young for so he no could. And none of him for a policy for a soldier for. I will be all for Kuramia Bonia Miano could have borne me. The young canoe crow or may of our cover. Yeah, cool. It's all by of our young was saying. Jadia talk abana. I said, well, now respect be a man out can function. It in the talk Yakunodu. Monswaji the same phone. Say Ghana, politics, football, a radin sending. Now be am catch up the more money as of one. The any other prophecy when you know. And some agents or Ghana and social media nana yay, yes, I can home and yes, you can be a man was watsi. Making sure so the Koowaa you made a year a juada, a cosifiada. Never the day, Muhost Diane and I. Eduenu wache ewo July bosumi mo gradually bosumi no ebene wie ya ne sa yan fast the PCA ma obade no se wamana dom no aye kese wo me no mi ni so wama moje die fusan wo me no mi nu mu a ye de na sida o na soda ye de be ma no abrenyi na me se oye na na doye ewo ho e maye da ya tena se ewo KUMAWOOD TV the studios ye de call jumedi na ebre if you saw breya ekosise no wache ebebo any entinam ensama etwa de ncheche e social media no so no ye betu bi apeto so ama sebie so sebie nyado wosu wo hu de e cost wo wiase afa na nyina me did Diane edu hine but before then mami show cry quickly make how say and then brony free bibi say putting yourself together wadaroma de wo ye bia no so ba ye de mu a yeso bon ho so I say bon ho so orafo just put yourself together and do it well. And so maybe certain things will just bring you down. You maybe one moment say, I say I'm is slow. I say won't to me yet the officer will ye and see. But in all, put yourself together and do it well. A Jumanim and now for now more for what him says one put yourself together. We know be a come. One put yourself together, Momo, Obekasami Akasopekasado. One put yourself together, our reigning Obekasam or Kulubu, Obekasam, my ribu, Bekasam, our men in our crown, Agasama, Pekasado, and I'm Papa Pekasado. In all, put yourself together and trust me, everything will be so beautiful. A Juma now, yeah, what do you see any now? Why? What's my idea? Yeah, so to a bemobu, you wish not to do the kind of job you're doing again. But in all, put yourself together, push on, and trust me, a normal, it's not easy sometimes, but try as much as possible and do it for me. Young faster than Emma Odi4 Nanaye or Japekrom, but what's the bra with this shabby and Nigel Mocanom when the normal entity so Casai Bassabasa Bibia to Moon say Sebio, a normal a year at Chima, or Adjunimua, Fanny Kodan, Odi4 Nanaye, or Japekrom. Na papa ebeye ne moa sansona e mobrowa enyanka ekrafo oni bie munyina no papa se bre na obedidi amomu biedi obaye omomoa ama nso say you obi wo baby a ono nso no odwene mo nso mo ho the numbers na eda screen so no fa na no pay woni na twetwe nkomo emo bi ese fata se wo se odjedomo no odjebedomo ama bibia ai kama empo japekrom ena wuntimi kwa waso frene kwa baby a wo bia no obeba honom na wababe assist anope ukrai mu ena yedi ko adwumadi ye ebrel ya first the PSA Emma home estate and block factory say sebiye son sebiye nyado ope blocks abosesin ba komienu bi e wa sase so afadan wo mo on betwa ama
shop and after so we see stores and I make an store dine and after so we see now per blocks one number will be irrespective of did be our piano. They're going to provide for you. If I show one that impo do open one more need a go home air train one best shower that no more training in the amount so what about before and I'm delivering amount I'm come at me out of you. Opa starts here, one more starts one more say, one more trap to take Ghana financial. If you could be our pastor, so one more every month. Sounds so and now open a dia renty, a dia for if you move any of your jar, one more every share at the amount. Import to Sika and then swan, they're going to help you now on my payment plan. What is an crank, send a bear also no. Bakuma ever told you, not the open piano. We used to do most of one side to me after Japan and one day any answer to again your pub one you choose any away they say bedrooms any idea will know it's all about the woman of what to say about could be what you know with action with the one wants to so any baby other and if a home estate and block factory and on one numbers now and that's no now when you're more extreme common and I'm put so with people come say I think I dance now one money KUMAWOOD TV and I will die back come and talk to them and they will help you. I don't care when my buafwa one of Edio Musike treaty I saw Yasne and my edico educated April. Yes, you mean live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. You're live on YouTube, KUMAWOOD TV, Samdaku's Initiative, Samdaku's TV, so they're live on her. Go share, subscribe to your channel, like the page, you know. Now after share, now Apple front, so in your be. Now, woman, so if you miss a subscribe, or press the red button now when I just say, and don't want subscribe, and stuff. Now I like it, now I share, like, share, and that's it. Maybe they are, and yet, come on. The Facebook friends are more hanging out to give them one, take us with you, and then you for the moon say it's not here, more mutimi, if I'm with data, and now more shame, yet I must say, Prophet Ebenezer, Papa. Which help we say on a soft baby, more beyond the people that mention are paying out. So, if I must you, Adam was here and Sanso, and I better bracket cool, America, a better was sick. If you are a baby, you can out the break. Now, thank you for watching us this morning. Mammy Murphy, na Mima, a bigger for Aquaba, na Yemfa, and Seminole, and Bishop Aquaba. Yeah, cool. People na kopa dom bi ekoso do ba dia se great aya de sa ye na ye mu nyina wa ho aye de abankom bi ma ye kasa se da enkanedin sa da na se ane ye da ma ya hefo nyina abrabo se da ne da nyina mo gimre na omutena fidie ho ye nya na mo twen yen awrade nyankopon wonhyira wo se bi light be nye ne etua ma wo nye ne to tv bo won dem o akonya so change to ba bia enso mo se Koowaa de omunye ma de bia da mbekwoso ne yatena awrade onhyira omo Ebenezer da koyi adom one so for chief de omo fidie ato ha sana Isaac Owusu bempa prophet ono so fidie da ha ege prophet de ne de ato ha edum bishop ono nso de na fidie ato ha Mr. Yabua adedi adam pema no peya oguso ohweye senior contractor Kofi Job nso afidie da ha consumer ahene ana bedudua ono nso so de na fidie ato ono ohene yire mesiasi edi nyame onhyira omo so mutu anamwa etesa abrochefo ni nyina ahweye kwa bisi Reverend Martin Koku Fojo wone sofo ata na sofo yima omunso afidie da ha ne mbebo cancer den awrade nyankopon onhyira safo ni nyina mini akwasi adwamfo aso hweme chia na obedi akwa wo ene ahemfo obedi akwa nyina mpanyini ne atitre nyina nyame onhyira obia ya ba no ya ba ready man akwaba Josu, pay the body and us, and no brain Santa, Sabrin, or dear Coba. I don't pay a chair for you, it's rewadin shot to be a brabos. A chair will be a Kenya and a sentence, we are by abundance with the nearby. Until Munim and Omunyaso, now stories in their corners, be a shibina, a board. Mama be jafo akwa baby nsempi na etwade nchichi ewo ye memu ha na watchi mo meba ne say yeah na watchi mo because na ye da etoso na ewo na watchi mo yeah so the fourth day in the week of course the abetodwa agentre ha ewo social media no eso ene sa baba o ye friend say Tracy Boachi a otwesini
eja ono na papa no eja ono de o say a one baby onye sika kudu no e be ma unya ba na wa use no won concern o stress free any ade oni adaje ade no ba be fa be ma ato no ho so na wa ware ama be ma na be hye no so any ade a any nsemidie o waka bi sanso so na yina e be kai na ora Kennedy akompre kwa Japan ono de na no si no when wo twa Kennedy bi e wo krom ha mo no anka se hu say you na no e ya pa baba wa almost 30 years any jai some o catch papa na tum say eni enya na fe obi o say enka ja baby onu wanya sika no si ne mansion ni adade enka ya be ma ofa wa onu an kondo na wa fro na de open wa ya ama no na ja wi ya na okọ eni adade no afa de ne sato bi so KUMAWOOD actor bi ono so oni ni mi no o mo say o mo ba be ware enti yenko hwe ababa wa sinitwani e friend Tracy Buachi eni sinitwani a ono so o waka bom sombe wa mrefidi ni kakra enti yenko hwe na yembra Tracy Buachi no nya ye we no shower anti who pictures abanti eno na pese anti ene ufo na omia no oh okay ene say ye wa hanso ni ha Tracy Buachi ono ne na kra where the way ba ti ya be ba wari the academy ntumi na ne wo ko kire mi say ti na me so ba wari ne me nka so ne na me ka so wa afro e so afra me afra me say one friend saying who say what the picture number 102.5 Yes, music production. You never saw him coming. So many years in the game and it's making difference already. He got it right. He got a business to promote and I see. He got a gist, he got a name. Interview so go push to okay. Check out one night, 20% he do. He go be salty, he can't look a feel. He goes to the plane like somebody to feel. He be thinking of second. He go be salty, he can't look a feel. He goes to the plane like somebody to feel. He be thinking of second. Half 3 when I called you up, said I need you now cause I'm losing patience. Tracy Buachi no nya ye we no shower anti who pictures abanti eno na pese anti ene ufo na omia no oh okay ene say ye wa hanso ni ha Tracy Buachi ono ne na kra where the way ba ti ya ba wari the academy ntumi Tracy Buachi na ye ko share no bishop dan awurade nyankopon nhyira no ebia meka sɛ mpanyini si sɛ yenyini ya yɛnsra kotia afa ako obi ahwe ase wontra hɔ a yɛnsre no ebia de obedu o hwe oti ko bɛbɔ ama owu afamu aba nti sɛ wonu so obi ahwe ase a mempere sɛ obɛsre no abra wonim ne awuduru hɔ a ɛbɛto wɔ sɛ bere bi ba o hwɛ nsɛm ɛfa ne ho na wosusu sɛ bɛma bi anɔ ne da dojina so de keka nsɛm bi a ɛsɛ asenko no de awale yakura de ompe bi din ate ado bi bewura na bra bomo hu sɛ nanim onyam no ne ko adɔ sɛ afei de oware we ni nsɛnda hɔ aya ne yɛka ti onipa bia sɛ untimi inspire a na ntworo ana memmo abonko ade yɛbɛka sɛ spare ne abɔye no ɛsɛ obɛkɔ akɔka asɛm na sɛbe untimi nsi ubo no wani so no ya na de ɔhaw bebreba emanipa elusu gidi a ewo mu enso aware de eda ho mu onipa bia nti na yanimonyam hye ne yesra ne se onko kose na ade a woye bia ensi ne yie na mepe ne na aware ne ekoso ne ya wui na o ware nti ye bompa ye ta na chi se aware no enya asumdie emfama no na suban a woda na de wo media nipa bia ka wontie mo mfa nkowura awaliem na ade wura awaliem a emwa awale nim ska ndi so ko wale be ma wi na ka sem wo ska chana na asem ne level ya pentimi mfa ne ho memu no meka ma adena kire no a enni na anu ni na nsa we ka wa adena kire wo fitina mu baba be sifie ya meka kire ni an se ko a wo ko no onfa ni die bi ese fata se de bible so ba bro ho ase so bro ho ase na wo kunu betima do no onfa nko mo nkwaji ne woni so wo ska nti no
or bedam password as well as any kunuans wins in one of my and also I bring to uncle no animani. But the acquisition it more why a best send our ear. But the Nico to me the Subiba a best send our ear. The Koowaa or uncle so probably about in a druby out of Sametin and Wama Bema. Now Beman and so dirt my daddy own a brabum. Okunu ma oyire ne yese na oyire nsoma okunu ne yese oyire wawale awie wunu nipadua so tumi nti wo ye life na wudi panyini bi atama okunu timbe kato se jan wo se otwa so ko wunu nipadua so tumi bi me ono ne dia afa okunu una wo dia wo okunu nso wunni wo so nipadua so tumi eya oyire dia nti wo be pia ma ayira kato za tade na hye ono nye fe wo se ote ase bi ko ono na nipadua ne ye ne dia also control no said you free se be hye na nimunyam nti be ma nso ware awie no nya wo de abiem utwase ne nipa nimu abu ho atimi pie ko ba bia wo pe bia no ebra mo koka mo abom sa walefo no o ko ba bia fe de wo se wo kraye ma permission ansa na watu anamo ese fata afe ne wo ma hia ne mo obi amfa na ho nkame ne yonko agimu mi enum atranse aprane se ye ba betranse abo awurade mpaye kakra nti ya nwe ho eba sa de muntum ho nsuo na momom mpaye na momom mpaye ni wie mpaye sa ama makwanya se munhia mu biem sebe ya mumu bi kon no sa de no mo mfa akire nti no da bia monwe mo ho 1 Corinthians 7 verse 1 down ya futu kasi ya de kan ware ya ho de kwa ware mu ni aya ka chese na o ware e bia na sofo be hira so anka we ya nche no onye nka na wale ho no mfa nko na ontimi nkoche na nko ye 6 months 1 year me ankote asem fufuro bi a ede anim guase e bebere ono a ene na ware nti wo kuyi onko kaase ye nche onko bre ne ho ase okunu so nkyere do nkyere no enya anim nyam hye mo mabrabo omunyina anim adwuma obi aye na omunyina so ni obi aye okuru mu apen nya fe na be ma ekokase metesi ese ne mpra no wentimi no me ho unim se nkura me no a wo nya oba nti waye bi pen saa na nso ba bia wo firi bo no so nim so aye bi pen tiamfo obi a pass nkokai obi a masi so a monkonko monim na nya ni monyam hye mfa mama bra ayire no momra mo ho ase emma mo amukunu no samu ya ma awurade efiri se okunu iye oyiriti se Kristo ya asafuniti no na sadi asafo ndi ahobrase ma Kristo no saa na oyire no muso monyam fa mamukunu ade nyina mu okunu no so mutimi ya saa de ya momfa dokase ma omo sadi Kristo ado asafo no na ode ne ho nyina ma asafo no ntube ye kuna wonso yesa Ephesians chapter 5 verses 22 ekofom no sansem wi wo ho munya abotira omumidi ne nkasa nkyere omo na afemfa asumdie emre omaware ya omokoware yenso yede mpai bota omachi se be wie peye na ebedi 6 months 1 year yenkote asemboni bia na nka mso be kanse ye ware 20 years ni eno no ye nhira ne animonyam hyedan yan. Great. Yeah, custody, our second story making headlines on today's Koowaa Show. So reminding you that we're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Samdaku's initiative, Samdaku's TV. So yeah, live for I keep on reminding you because in the one said yeah, channel was doing in ano juma obetimi I share second story and it say probably an answer brand TV about monte na nen sama okay and say we Johnny ba say few say you know Johnny Jagrano or because it say Kruma yet Jenny and another amemu and I say His Excellency the President Nana Kufuado amemu last 4 years or see no my Jenny because it's been told we do baby one more about beto one more ton woman one of my baby you man go for a can 28 get and then say be so say being a look you my we out with baby I had it and a place or general woman baby and ye is saying you know with Johnny like seriously yeah say due to certain things you know I'm revoking your license. Nah, you can say, Deposit Taking Institution Act. No, that's a 930. Oba, you can say Section 17, 8 year. Or catch say, revoking license, they should give you to a receivership.
and omde ma receiver no se friend no omde ma PWC Eric Nipa okay ene de ma no na ye de ade ne ma no so omo ba yeso no me ka se no rep ba ne friend no Azuma ana Azuma ba na Azuma say he say now no we are under the receivership and you know your welfare bibia no your staff your kra ba ne free say bi omo ba restructure adwuma no kra me anya bi aye GN service we were about I think 3,000 workers 3,000. I can give you all the names of the branches. I have the data here. I have everything. Yawo Bunkrugu, yawo Pusiga, yawo Garu, yawo Widana. Every yawo kona biya baby. How Sindum GN Bank. 3,000 workers. If you mobile bank and square, me manage you 1,650. Now we manage you. Yeah, you manage you micro enterprise department. Now my boss Nico Fiasa Mwesian. I don't know if you know him. Wow. What I say, your Dawson. And they say a Jumano a call from thinking say a be on the baby be my yeah, yet yes, yet if you bear 3 years me. Captain, me too, ya pam me back 2 you can say 2 months in what if ye. Me car me the toy ya na me see me the year Juma a tata track a ship Eric Nipa ho. Ye PF waka ho. PF near day. PF near on say you can say snit we say no see your tier 1 and your tier 2 on say tier 1 there was snit and a tier 2 no so your trustee and a tier 3 no so the same thing that one also is with the trustee but trustee no omo beji adwuma no trustee no na ono na account no GN savings enti omo take you know I was from the trustee ni sika ma no mo di tua eka but what you say and your PF no eno na mfa say wo gya adwuma na wo kwa I was say the man na wo di ko fie na tier 2 ni de eno de wo pension eno tier 1 ni na wo pension na ya de amount enti tier 3 ni de wo gya adwuma no na kwa at least you can port it to another trustee kura kotwa so up to now omo fa sika man omo fa man Eric Nipa fa man minim so can oforiata de ama you can say Addison and Addison so fa ma oforiato se de be yenim enti say no PF no aka ho ama ya kan captain minute way seriously captain ebu am timi ko construction ko ebu akwa menya bi nye me ko construction e ba say ya makoba na gise di 1 month ansa na metima ko bi because enya madwuma enti ma ho de ntimi me mbra na me sisi abubu me ntimi nya hwe captain before man and god me madwana ja me ma madwana ja me ba oh captain I'm telling you the fact. Oh, Captain, American United say, Nanado, we mopo. No fear sikaro, emo for yata. No for yata so fama this na this in some fama. You can say, I keep on one shaker. Kotwaso. Up to now, I'm for sika mine. Omo for mine. I keep on for mine. Meaning so can I was breaking to tears all because the sending Sanka, Missika, and with Johnny, Bishop. Rodin Uncle Punsha, a brandy. Winsha, Nanado Dankwa, a Kufuado. Winsha Pacosi, Indium so, or a Juma Pa, Savita Fracture, about Bono, or mine Ganem. And I am a cassette. Sanya Marina Coswa, Yana Politico. Papa see a be numa be and the man who yet didn't walk up with him so called pre-CPPs and 1 wine. It's a human who nearly capra, the other campino, Obejame Yahe, and Kentessa, Oman Penny be a bedia cuna. Now, so dear Cassianes of a menuma, Bokuruma, Manti and my bay near Biaye. Now, so dear Cassianes of a yard pioneer and your baby party a car afa. Na so die Cassianes obebie school asisi school adan amam kura na nya baby asua de na se nkobi yi sa hawo ni bi firi uzu a se nkapa agbasi ndi ofa nipa 3,000 workers as ode omo ye adwuma nka wei aya ade so afiri o mampanyini so a se beta frache nka sa amabu no enya ntimi mo no so bo yes ya bebu bange no se beta frache mofra no na mabontia bro mo ni dwumadi a na sa mampanyini ba o ba ye no ba se wo bo o man no amana tumpon ana se obeye oman no abro
hwehwe kura mam to ko mu no ye wonya beye panyina hwehwe kura ye ma wutu ko mu no ye die na mo awurade mpae na sira awurade mpae ma kuro no na kuro no ye die na se kuro no edi ye ana mo mpanyimfo no so mu ye die ebeba Jeremiah 29:7 awe die mpanyimfo no hwehwe mu ye die ansa no mo pese kuro ni ye basa emfa mpanyimfo ne nọọsụ ntimu di ye muntimi hwehwe bebrebe ni nyina ti da bia kuro no ho be kire no dan andananado danko Akufo-Addo government hwebanga hodo a aguo sese fa kwasi ndiom ne so mo ye 3000 o yenko me wo faasi ana na mwan ya na yi ne de men's gold ya ne de hwe nipa o mo so betena fie ne timamufu o mo sika ka mu fa kwasi wo ka 3000 nyina akoda nchen a o mo a Ghana fo na esebu wo ho nso ni nyina ya ohaw ne adeso a abeda Ghana fo eso a ye man panyini ne sebe na pamfo enwene saade ne ho se kwan be ne ye be fa so ye nsa be kan ye sika back ye sebu ho e kwan be ne be fa so we kese ye yi o mo de o benya adwuma ye man panyini nwene ho e kwan be so na e fa so o mo nya adwuma nyempa o mo ase ne to mo tua ye so o mo nsa be ka no mo hu so o mo de ton makobi ana pepre bi man panyini nwene ho sa nkofure so wo yire wo ma o mo nya dan hwe wo amampanyini didi o ne yiri didi ne meko school akese vice president ministers omo mbo di dali knipo se fali knipo omo nyina ma didi eko school tuka to petrol but memuni no to abama sa position we nyina take place no one ne me sofa emfo bia ho bema odofie responsible man betima kanchira wo se medwane agya me ba ho asefem ono panyini mpo dwane agya ne ba ho na ba no be da survival yempanimfo ne nwene ho no ma bia no so obedi so na temamufo ni suogu so awurade sprase po adekura ma so na awurade nyada no no wa fe o ma ni nyina atwa agyajo se yempe so biem eyo o ma no so ti na awurade ma leader bedi so sabe yo man no temamufo ho beto won edi so mu ni ahotope na awurade yi wa firi na koma mu anesa Israel was yempe so biem awurade ka kire Samuel difo ne se ubejam sora akosi dabe Isaac owusu be mpa wo do na nado aka ne wonsa mpa sa akosi dabe na mmemi awurade de mapone se oni Israel na se first na awurade na ayi no ba se de wo se wapo no because o man ni twa adwajo eti na nado o man no awurade betima ayi no but afa awurade betima apo no because Ghana fo sun won twetwede dan na ekoba bia a kire ne ompe no kore eno mi twume ko na me ko asem kotodie ni jene nkrunkru anketwa me nsa bi o mu yi ma me na o mu bepe 5 cd age no se befem itontos 5 cd anso me ko ayetwie dan ni pa mpe no ko me ko na nkafa so ko wansi achichi ndopozo 2 cd and trade ni ma mo wante ya o se me ko hyehyew dan dia na Ghana eko he na Ghana eko Pona ba ire ye gugu oni atrem se ba ire ba ko o 2015 season o se ba fem ube komu yes ayese nua bi abam kame hu po na kura nua wom da me see so experience bi unu bi da bon eno me aka ye mfudie nyina ye ma ye ni na ho ntimi nsechire ni panka nchane se ja bi ade ne fa na urade abufo na no ye hye ye ntimi nka wonyina mo aye hyehye ati se funu no Isaiah 7:7 Ghana timamni bia mo aye hyehye se funu no ye mfudie mo aye hyehye se funu no entosi mo aye hyehye tu be twantosi mu no na ni tia ye gini na ne to abere yi basasa obi aye confuse abrabo mama sabe mekokura aye confuse eno tu mekokura nya ya na se de oto en wo bo ne soso tuweni kakrakra Tanya say I'm shani ya ya gro ne ya kan say no man fa bia awie ya ne nya fe o I think say because what me can say don't you think say because some penny phone woman tobi nti omu mu se ebrena na Tanya say ya timanfo so ya yare ba kunu no ejadifo ma bi bebu o ma no pen mo nyam na na danko Akufo-Addo anim to ma na yere Rebecca nkodwom no ma sa de omumfu mo niam na omoton na yi akwache no etiam omuhunu wiase ne fofofo da bia ayeso of mame
wasɔre ma esua kɔkɔɔ bɔdeɛ nti wonte yaw dabi de bi esua brew yes nti wote wa na ɔsɛ bɛto ɔfina asɛ ne tirim ɔden na ɔto wɔn sidi sika wɔ ne ho na because wo no hunu ne ewiase ne kɔ bia ɔkɔnam fɔlɔsi ma na onya akrante a ɔso wɔwe na ɔde kɔkyɛ sɔfoɔ nti sɔfo kɔn do akrante onya etu ɔmo hunu condition ɔmo kom anke yeye na mo amu pia bɔntene kɔtɔ bia you get to know say any ɔmo yɛ adeɛ o na ɔmo tim break kakra didi you respect them. Yeah. Why won't you respect them? You have to respect them. Sɔfo ka fun akyerɛ asɔre ba ɔyɛ mbɛhyew because ompie wanya hwe onya ne fofofofofo anka ɔfa yɛ ɔno mbia go sɛ ɛna ɔmo tim bre miska ma me ɛyɛ simple sa ɛne ɔmo soso yɛ obi. Pathetic. Yɛ ka kyerɛ ministers the president assemblyman ɛne sabita fracha vice president ɛne wɔn a keka ho nyinaa sɛ baabi ɔman ne kɔ no ɛyɛ agyensɛmo awurade abufu asɔle Ghana so sɛ diifo ne nim de ne nka mebɔ ɔma maneɛ awurade na abufuo asɔ wɔ ma Ghana so etu ɔmo mo anim ɔmo so because ayalefo wɔ mu ne su ɔmo brɛ ɛwe wɔn ɛna obi bɛgyina traffic ma na obi ntimi nkyɛn 20% kɔnɔ ɔteka no pressure dance ne petrol kura sa edu ohyia nipa nkura no wɔ 20% kura na adwene nkɔso so mfama no di saa ayalefoɔ ne ba kura ne ɔmo bɛdi ho ɔde na ɔmo su saa sɛ na adɛn na ɔman na yɛ sei ɛba sɛ yɛ curse ɔmo nhwɛ no ɔmo mfa ne wei ma nneɛma mu ngu na aka 1.5 pɛ emu nwa saa godi ɛbɛgo na ɔmo bɛhɛ da ɛbɛka bɛ 8 months 1 year na ɔde ɔbɛhu ɛyɛ mente aseɛ dan asela adwumifoɔ fra gyae sela mese adwumifoɔ fra stela dan ei ne ha na ɔtumi ka kurɔmfoɔ asɛm na ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔyɛ nipa o ɛdeɛ ɛkyerɛ sɛ adwumifoɔ mfra sela nipa no yɛ adeɛ na nyɛ wode mmara no di nso asi waka bi atwa so na ɔyɛ nipa yisi ɛti adwumifoɔ deɛ ɔmfiri asase so da na nea yɛsɛ awurade sɛ yɛnyɛ yɛbɛyɛ nyansafoɔ no yɛyɛ nɔɔso nkyɛn agyimifoɔ nyɛ saa kuro no ntumi nyɛ fɛ da firi sɛ me man no wɔn agyimi wɔn nim awurade wɔyɛ mma nkwasiafoɔ oni hunu mu bɔne ho nyansa deɛ ɔmo yɛ smart papa yɛ deɛ onim Jeremiah chapter 4 verse 22 na ɛbɔ yɛ kɔkɔ yi ɔman na yɛ nkwasiafoɔ yɛni tire edi sɛ yɛyɛ amoa yɛ ho danyan ankɔlɛte yɛ ho ɛntumi ansɛkyerɛ mpanyinfoɔ nka nkyerɛm sɛ adeɛ ɛkɔ so yi ɛnya a danyan trust me yɛbɛyɛ yiram Ghana ɛntumi nyɛ fɛ da danyan na yɛ ameka kyerɛ sɛ da koro yɛba hɔ ɛyɛ da mprane so ayɛ ready sɛ ɔbɛdam kakra na adeɛ ɛnyi panyin bi nsi yɛ ne so yɛnyɛ na brɛ nyansa bi anim dɛhwɛ wa bɛte no wɔ yi asisi a every government ɛwɔ ɔmo wuruma TV ehwɛ station bia etua nkɔfoɔ ka ɔmo adwuma no tɔ ɔmo tia no pa sɛ mo nya abɔ so a na yɛafrɛ igurudi ahemfo mpo ɔmo wɔ nkɔfoɔ ɛhwɛ saa adeɛ no nti wonya bɔ ne din a ne abɔ ama ne ɛmo nhwɛ wo na ɔmo bɔ ne yɛhwɛ sɛ ɔmo bɛka afa eti sɛ ɔde yɛ na nkɔ yɛ na ma bɛto wani no na kaa ne gyina aseɛ wɔ ɛɛtwɛn wo that's it nti ɔmo te boro so nanso ne yɛbɛ favor temanfoɔ de ɔmo ntu ho anamo ɛdeɛ nti na sɛ ɔsɛbe ɔmo ka sɛ ɔmkɔgye bosia bɛyɛ adeɛ bi ama ɔmo ho na yɛ ansosɔ so pii ɔmo yɛ ne ntɛm ɔmo ante ɔmo tena ɔmo ante sɛ yɛatwene daawere bi ɔmo sɛ yɛyɛ ɛbɛ ɔmo ni atɛm fast ɔmo te sɛ yɛtwene sɛ ne abasa afei na ɔmo twe wɔ yɛni biribi yɛ deda wɔn ase dabi saa deɛ yɛ na ɛhunu ɔmo kakra sɛ ɔmo hu sɛ dodoɔ na agye wiem saa na de asɛm ba na ɔmo si egyi mii ne ba ne adu ne mu kyɛ bozan bibifoɔ sɛ yɛ mo nyɛ ndi sɛ nyɛ na ɔmo nu sɛ yɛ saa deɛ haa ɛne government in power bonsu atu anamɔ no ɔmo si yɛ nyinaa na ɔkɔ baako sɛ afei deɛ ndi sifoɔ ne mpipifoɔ obi ase ɛnya a na suro aba ne mu wote aseɛ ba nkosi da bɛɛ na yɛ temanfoɔ nyinaa bɛtumi ayɛ anokorɔ saa kana anka yɛ asom die kɛmpanyinfoɔ n'ani bɛbɔ ɔmo so kɔn bɛtoto ɔmo nneɛma yie wote aseɛ onipa biara so ano kɔkora leaders edi wɔ nim na ɔmo yɛm hye wɔn ba nkosi da bɛɛ wɔsi wɔn nyinaa yɛ adwenkorɔ sɛ ɔmo si abansoro a ne tenten bɛduru nyankopɔn nkyɛn kristo tena asoro hunu nti ne yɛm hye no wɔsɛ sɛ ɔmo ayɛ anokorɔ yi na ɔmo ka kasa korɔ yi ɔmo bɛtumi ayɛ nti ɔdane wɔn kasa
afọ obi ka you go obi ka frafra mo nti omo kasa ne ntokwa simu sebe yo mo ntimi nya ade na omo ye no di se man bia no ejina ha me NDC ni eye we se MPP ni enya ne mpanifo ni timi ye ne omo peso omo ye odi ase omo timi ye omo de asase so fo nyina ya anokro ena omo kakasa baako no tu kwan ana won tu kwan efura puye fam ana omo ko asase kase bia eda ho ena on tena asase ne so ena omo decide say ye nyina mo me angichiri kuro na ye nto abantentra na tifi beduru soro ne yemfanyi yedi na ya anhwete wa asase so ana awurade tu na ni hwe kuro no ani abantentra master tc ni babi yaduro ana awurade nyankopon ka se hwe oye oman baako na omu nyina so kakasa baako bibia ni we betimasi ade a wosusuo ne ho kwan enti muma yansa ko na yanko se won kasa enti se basa na ye se kasa ne dia ene ne ompese omo ye no omu ntimi di tomre bi ne nyina ya anokoro ko obi so a ne ono pese o take decision pese o take no enye yie nemum se kasa ye basa no ono ani so ade nkuna bam o se nipa ne kasa sesa ye obi e ka ne de no ena ma awurade nyankopon tiri mu po ba mu ba se nipa ne nyina akọ so kan kasa ba ko se ye mpeno ye peno mo omunni omuntugu mo omuntungu a wo ye dan no na wo so omudi so ma because you can do it but then go see that ben aga na agine beduru sa amanne ise pa kwasi tifie and it me wo se pa kwasi indium no so a enka no zondo okay opun aduma kakraka mogu no nyina enka no wow oti ase ne opeso otoma ne hodi no obetuma to ama ne hodi ne mo de hye ne tim se o man ne ye bofo o man ne mpenkoso da bia o yahudi atia Ghana man ne bone ne se o bia aduma bebre se nkatemamfo nya binye ye be ka aduma na tum se sebe ne ho nkokire no asila odidi oti ase onom ene se yeso watu kwan no otibi twa take tikoba na 3000 people na 3000 people na omo na mo ye omo abro omo so na ye moma omo so na to aba ne mamo dia wiye ne beba ibe hunu ne ekro ya meka chen na ado ne na ban se so bibi ye mo mani mo go a wonye na abato no sebe enso ne ayeto no na ano na aho ye be sa ato biem ye duru ho a wa wani gye ya wo sere ye no na abeto akwa no atoko ye kom de no so no no so akwa re ne osusu so betuma ma na duane ye di no ato de ama no ko ye mfa ye funu pan enhya aben do nipa na funu pan no wo hya aben no wo hya amane a sebe eye ne da obebo ahye no no nso anya bibi akwa kodie nyame nhiro mo no moduma pa omobo se ye aduma fon so so a nyame oyihira omo no mo nkoso ana awie ye ne beba anyway awie no ebeba there and of course I have to go for my first break and when I come back Koowaa continues the show it's me video no enko bia mane na here Koowaa we'll be back. Any odifo na ye bo awemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din ono ene na mebe mo akọ na okotie nanu asem simape na wo hunu se ope babu pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kro hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina mo borofo oni bie aba na basa so na eni di se me wo se o yare na aba na kache a ono ama babu a wo beda na wama wodinani adi kosi se wo benya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wone so niam a wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepewe bia kompai body a eja pekrum ene ewo se woko adiji se boyom ni se bosumi bia wo ye all 91 tiba bia wo hwe bia wetima prepare na wa babi bosumi bia efia da to so mienu no ye no wona fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na dum kasa ketua na bo se wo tene dum kasa mpa wo bo ebeto yom yenko he ne mra ya fabi na ye bo akofo awiemfo ba no japekuru adum nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa media medjuma media ne se me nyame som ne besofudie nyina me se mehwe nyanka misia mobbo wafo odi ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me mo nyame ya se na wo nom na wuti na wo me wo ba ni nyagidie se
Obama na say one kase mu problem na be dey e be sofo chidie ni mu a unso kristo ni kase obi o dey wo chidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo kasa asem bra ani achinye difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo ho no na be ju nsem mi se wura mu ba bi na de bra ahoto be dia ba bia wo be da dia wo betina aduane a wo be die wo die wo ni hwe kura me so de bra anyi achinyi bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye me number wo hwe me kira kwa de nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye amen. Any odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din ono ene na mebe mo akọ na okotie ne num asem simape na wo hunu se ope baby pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo ko e hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina mo borofo oni bie abana basa so na eni di se me wo se o yare na aba na kache ha ono ama baby a wo beda na wama wodinane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so niam a wo ye buradwe ne entiase so koso na wo bepere bia kompai body a e japekrum ene e wo se wo ko adiji se boyem ni se bosumi bia ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mi ni no ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo sa wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yem yenko he ne mra ye fabi na ye bo a odifo awuemfo ba ne wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapla me de medwuma media ne se me nyame som ne me sofudie nyina me se me hwe nyanka misia mobbo wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me mo nyame asem na wo nom na wuti na wo meye wo ba ni nyagidie se Obama na say one kase mu problem na be dey e be sofo chidie ni mu a unso kristo ni kase obi o dey wo chidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo kasa asem bra ani achinye difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hono na be ju nsem mi se wura mu ba bi na de bra ahoto be dia ba bia wo be da dia wo betina aduane a wo be die wo die wo ni hwe ko ambe so de bra enye chinyi bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye me number wo hwe me kira ko ade nyame ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Abawa bubuano. Ebi biara asebi opese wo mre fie. Na afi wo boss say bi. Na wo say yes, ampa esu mi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye dey sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma wo ba bi. Ebia na oni adaje. Ebia wo amono ne wo akontrum. O privia yesie wi ato because unyi obi ani a oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so oduma yeni bia na katua asem amoduma yenim fifire mi wona wona senti no wo for me ami ko gina ho be bia ye si da ehwe hu se ye the block papa dey si cement akodan ni sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate a okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo epurugu ade ye gina ehese enye me okoto te amodini bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa number na gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o Ghana o pe product ato
protect day protect any actually protect any baby traffic wa and nothing you free home no if you dey there protect bia wo pe wa santimemu ene nkura atwa mo ahia de e bentom ne aboa na ya ma wonsa akabi ye dia e fere se ye se gira mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa kiro ni nyina asase kakraka ni nyina e da tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya na wo brania mo bia bo so da form afen so wato prot ni bi o wa maname o timi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogi di wodi sika ma gusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your ebi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina egu cars mu ye dia kugu prot so na fe wa po bi a wogi ni di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire wo afa won say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ne ye de kona wogi ye di a ye timi gina je dan plan ya se si fie type a wo pe di ama because ene ni papa e ho enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo ho da wuro de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama ope dan han singing room self contain dobro de dan bi a ope bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wura ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di oni brefie be bosese brefie be transas brefie e be handa na wo ube ye hia e number le gu ase no okura se munti ya ha se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye manda mpa ahmodin gum e ma blog papa servicement akom usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba This is the nation's uncle offer Bishop Lumba. He has been in our family. O man no krasa wom. To me bon me kwa bini si anu mo se mo wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Ye nka no kure nche nipa. O ba mpanyin yamfo nso aka no kure kire no. Sa na minister yamfo nso hia no kure. Na nanom ahemfo apolisiefo asojafo. Obi bia wo fa kura me ye bone me hia no kure. Bo me na ye nka no kure wo man mu. Ofa kwa ba. Yeah, cool. Ese we bai ofa de mo sei. Jadi ya to kwabena. Asabi when you respect be a man how can for chair etim beto yakulodu won so agi the same for say Ghana politics football awrade nsani na da bia mka chom se mo ni asofo na chi de ni abe ko prophecy no nyi nwa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yes akaka home ene yes akabi ama wo so wati make sure so be Koowaa dwumadie eye adwada ekosifiada na be de mu host that on KUMAWOOD TV. Of course, live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Samdaku's Initiative, Samdaku's TV. So, yeah, live, me patrol, Osha, Aya share, na Afufon so, Enya B, and Shawada, Roma, Mr. Wada, Osha, share, and so reminding you, say, subscribe to your channel, let's just say, videos, new programs, thing, and we get a notification so that you can also watch some. Now, and I don't pay the other two, and it said Nigerian prophets be said, I'm out for accusing, it is alleged, you know. I'm out for say, hey, or ne a marco 30 ada, but you know, no, also for so about one thing, I be reactive. But let's go now. You should video, Naembra, send no crabby one. We'll be back. Stay with us. That the man is diabolic kill you there. Now me want drag. You want to drag me? We will drag ourselves. People, they say I know them. Some of them are people who have come to my church. I should deny my children because you are writing something. The list not long, self. Make it 200, mumu. Or dead. You want to drag a generator? Now maybe dragging. If you stop, you're not serious. We'll continue. We'll go crazy. I am the one that will disappear that blog.
You attack politician. You attack celebrity. You can't come back. You don't enter my trap. Is that the rubbish you want to write? They should give you money. They should pay you for this nonsense. When I saw the script, one man of see list. One man, I was just laughing. I was calling, who be this one? Who be this one? We had this one day. This one day. And trust me, some Nigerians went to those people's pages and began to insult them. Anybody that typed an insult, anything they insult those people will backfire on them. Because let me tell you the problem. Some of us, do you know why we don't speak again concerning Nigeria? The problem of Nigeria are Nigerians. Don't talk for Nigerians. Oh, is it politicians that snatch ballot box? Rigging is Nigerians. Don't say politicians don't rig. It's Nigerians that rig. Every nation get the leaders they deserve. When you say bad leader, it's because the nation is bad. That's the truth. You don't hear story, you don't run bar. Somebody starts a line with twetwe, kill you there. Now that person they listen to. If you get liver, show your face. You can't be hiding. You don't get mind. Look at me, I'm insulting you now, I show my face. If you get liver, show your face. And drop your address. No, we can't meet you there. You know where? Hey, Suleiman is shaking. See, they do crusade though. They know they drag me. I go use your dragging. They popular. If you want to fight me, make sure you have oxygen. Because me, nothing they shake me up. I know some of my people will be angry with me now that I spoke. Because Papa not talk, Papa no. Now don't not talk. Now make they give them power. Everyone that have typed to insult people, all those people they were insulting online, you go to their page. All the celebrities they were insulting, all the movie people they were insulting for what they didn't do because one mumu somewhere is behind the keypad. Say Daboli kill you there. Understand how social media works. It's 5% from reality. Don't let nobody intimidate you in this life. If they give you, give them. Stop shaking. Don't pay blackmailer 1 naira. Anything you want to write it. If Rapa wants here, make it here. I've told myself, nobody. Hey, Suleiman is shaking. See, they do crusade though. They know they drag me. I go use your dragging. They popular. If you want to fight Prophet Suleiman and Bishop, do you understand the Mantena some nasukura bazaza. Because I'm going to say me who say or sister just say be a yano crack say accusations somebody to me so some many amount 80 it's not true, but as a man to me and figure anything concerning story no and I mean I maintain Diane kakra met makana say we ye ayidie ni bi Moses die ni bi okay obi bo aboni bi okay obi tin watini bi ho kakra ya na me de manya firi we ni mu a ani somebody bi oze yamboni bi mana Diane me de yesem ni nitiri mame ntine ba bi kakra na matu na metimedi hu nkomo okay bra Moses ne dom ne nam sere so na ohunu se afedi o mu yedede dwa na sumu no all right o ma mra bi se afedi se o yonko bowa okay ubetima boni bi so bitinwa onsu tini bi na asumdue mra na munya asem o complain mame no ale urade bu fu Moses okay ni kwanza sa na nka wo se eye entini bi na papa yi o mbe kan wo media onso ko kan wo bi wo hunu se wunsu o nyom na ma otumi ekura wo ye wa je ni bi me ye wu se me ya mo se me na me ye ntu so ye me na wunsu a onse nyansa nim obi a se nyamisu ekura no start se ye refre ni mu a ena odi sa ankomo no ebi ameka se okura Kristo honhom ni Kristo tumi e wa asase we so a obi kan wa wonhye dam fi no because unim ba bia wo fa na wo de solitude na man nipa na ho so se be unyo obi a eye easy say you try o okay aha nti se uta age ne ma physical na okon ho a that's one prove awura de ni tumi a wo amfa nkyire wi ase nti se nipa kan ho nsam a ka sofo de ma wonka ne fa ye mpaibo na anu ye tia na sof maame em se babra ho anwan yo se ba me ura fi maame ne dini dabi sof maame bi ankofuo bi kan na asem na omo ja asole ko ne ni kuna asem na ode ko mpaibo msire urade se be bia Selina Pastor Selina se be bi omo be ko bia urade asem no kure nimu nti no di omo ji hante omo akwiso be ba be bu manim kotode no ja na kokoam sa na woto na aduma so ye to oba na di immigration fo ahemfo banimfo
omo abegum na nim kotodu se no ka eya atrosem eno ne nyame tumi dia fi ni otenchen na oya asoleba next time o kan wasem a obehe ni tutu ena da bia mde hye masofo ni tirimu se urade na afra mo de tomre bia mu improve nchetemamfo na omo ye mo no omo mu twama dapa no omo mu hunu se nyame bi ni Israel no na mo prove de a kire omo se ni urade akani na saa na beye na Mose kan se obi okum nipa bia okum nipa bia kum na wonku no kum na yenku no na de okum efi aboa no na de okum fi aboa no onsi na namu yensi na namu okra ensi okra namu okra ensi okra namu na de opra ne yonku no na de opra ne yonku no se de oyeye no onya ne saa ebuo nsi eboa namu ebuo ensi boa namu na ani nsi ani namu na ani nsi ani namu na esinsi esia namu na ensi esia namu se de opra onipa no se de opra onipa saa na onya no di Moses ye boss otora fa sotoro si anamu so obi ka ho na tu ne hone ne nsi anamu so ti ase se kom di obi no be wi a waduane di ya unsu ko wi ane di esi anamu Leviticus 24:17 na ebe ye adwuma eno ne asem no no bi na sofo eye ekobasa na de okon na eba ekobasa na de menteme ho ase ena eba ekobasa na de sebe watimi wakame ena eba mate se okan se do yonku na tan otamfo na me de mesimu se na me awurade de mesimu se munno matamfo na mommo mpae mo ma won na eba media beka mo nsembone na maye maja wosoro ne basa maye maja wosoro ne ma ifrise o ma ne wi apie nipa bonefo ene apapafo so no tonso go na wote tonso pogu na tene ene wona won entry nyina so na se mudo wona odomo akatua be na munya to jefo nso nim saaye na se muchia mu nuanom a ade na maya amana bro so to jefo nso nim saaye ti munya pe se de moja wo soro eye pe Matthew 5:43 eye kokobo okay yitomle bia ya difo na so musua saa ne ma we nyina no mu hunu eno so nche so obi jimi agya na mani nyimi saa o asotwe wo ho e mani pakuro hunu se ne a wo ye nya ye de ma no na emum ye nkwase odi matem saa na meye no okubme ba saa na meye no na tu de ka ye nya na yo no ba ne nam ho obetuma ku ba okay nyame ko aso no ye che no okay na asotwe wo ho ye de ama no se be ya bakum ento aso right because okum no so de a emfa wo de ye ne ma back great odi ase nti e basa ye twi nipa kora so na nani aba na ho so obi ye mfonso ohia asotwe na mu ade na oye ya friend mfonso ye mfa no e bi nya no nkase se de oye me no sara na me ye no metia de oye no so metia de oye me no so kapepepe Proverbs 24:29 edi gagra de twa ntro tu misui meso se mi go twa ntro ato no so ma ye ne de ni bi awrada mi twa ntro so ba me ache no wo ho ne nani aba na wo se wo twa ntro to nkofo so wo se wo jai se o eno se na ma fo be se obi antimi chire wo kuma no no de so ma dwen kire esi wi a Ghana makaza sa na omti o ebe wie no omom ka sa na be sa be ka se yi ya omo ya de pa o Ghana no nipa na dwen nye stable half adwen nye stable ehihim se se beta frache de ewu esi trogo so na nam kwan ya so nye so bo se koba sa nti omunya focus o ade omoye ho nti wo ye ne foforo amsi utimi wie so a omsi ye ya ade o sa na Ghana no etie etuka so didi sa na ma na chia na mo pese utu no untimi ntu nti na ye ka nyina so sofo etomre bi ajabi mu mane nko etomre bi so no waka bi anim no mani abo ho so ba wodi ye de ne awo ye de asa ye mra beda ho ama wabra bo se ne obeka obia won so obeka no ne obedi watem bia nso obedi na tem yo babo baby ababo ne ba na ne no ba beda so beko ne ba akoda bidia ese o ya aha de ba ne sa na so beta frache o ya aye kwasua awurade anim nya mesre nya meni pe ise o ma nanim mra ne ho so na ne Kristo hye ne se wonye no wonye nchen ne nipa hye ne se wonye na awurade ade bi o hye nipa ma ne ye ne wie ne monyam hye ma nipa kro barade bi o nipa firi o kra mu ye no ya na na wie ye anim guase tu so ne awurade be nante dia ne awurade ka eno na ye netimi tumpon ko ani mo fa boni bi antia boni ka men fa boni bi anhye boni anam na mo na nwene niema eye wo nipa fam nyina mo nwene ade a eye wo nipa fam nyina se betimi a mo fam de mo ni nipa nyina tena ya asumdue mu Romans 12:17 ebetumi a ka mo fam de
ye hia ne se mu ni nipa nyina betena wa asum enipa bi so on so wontimi ne ntena asumdwe mu eno na entimi no nti eno no hunu ne ye wo entimi nim ye hunu onipa ban a wo ye di no se ye betumi a onim se nipa bi ho ahomete di nye nipa nyina ne betumi sa ade no di sa aforo bo mo kokko ka kire o mo se enam se untumi nti no e besere ni die kwa so se uye bibi mpa afa ho nso so a na so ye ma no hye awurade ani munyam nye ne be pra wo yonko no dan awurade nyankopon wo nhyira won na onye on kese na Solomon hu sofo mo ne nenam omutu anam obi o ma hwe ni yes na bibi atuma kotote di amaye na dan ya besere temamufo nso aye o mo kankofo bi sa ho asem na omo hunu so omo ya asofo nti omo ntimi nkawe omo ye nipa we nipa sem sintia omo bre o da akọ dom eta asofo bi na ase a obi afie be ye wo munya ha obi on na ebe so nti sa be ye nyina return to pastor na asofo fa sa ha we mu nyina awie ne wa nyina ya ye nse ni din titimemfo nti o mu gimi so kakra u nipa ba ko ofie be ye no so wuntimi pamo ese wadwuma wodi aba asole ba mo ye 1000 egu nti be ye 1000 e ba asofo ba ko peso na wodi ye ba ko mpe wadwane afirifie beto asofo na 1000 won so na sa akoma ne pressure o mukro mo yenka o so tro bi o mde o mpa bo atiko no pa pani pa so man ye beto o mto o mo because o mo bre na so fudi e de ye so fu kwa dan o so a ma cha da be so a be bom pa ya ko atia wan so lentem no o da so de mu no e dene na so open pa bo pa unze forces bi e be awrade na de che ohunu bre yaw betuma so da ye o mo di tuo chesiu emu dodgens ne ade enye ize pressure bawo so no na awrade de che ne wo wani mu a bibi nti wa sevuo ese ye mpotimi fa we mu dia how much more wo mu a omo so koma nkofo sa ha wo mu kom de oba no wanya bibi ama no na aboze wa be ma comment nkwase comment sa na wagya hoko igwaduma na aye oninti ase duan kentima nipa ne bubefu great oti asem na so anhwa no wantima control no no abege kan ye ni kwan so kan de akyerew idro bia ye se de efiri ofie no ye mfili bi so mu omo sa no omo bre o idro bia mu bi onse betena na ye dwo omo de awu kasa ma wiase ni nyina atio ni anko ya ama ni fie beye ni fie ahonhom osofo okọ aduro so a wo kan nanim no wode aduro ni abosum nyina egu nsa gu tiri so so falumba na oka nkwase asem ne de one sa ne dan ane ne radio ma ne de enam gu nsa nananom ahoto de ahoto mumu nya bida konfo ya kan na asem sansuo ne hina ba kwa na ne nan aka wo mu ya obehye blaster nkoma de biara de ogu nso obebo yedini abo yetiri so se ne nananom okwaje wo mu asabita fata wanye papa ni biye ha no omo hante ye fasa pressure we mu nyina wo wutifie so ne ye ka no kura nse hunu ba bi pa ne ko ne wanko ba bi a me ya mu esa be ma comment na se wo no sa be ma ne se ase ye de ye nim ne ye mu a wan kantim na nyame an control hata obe actia mana boro so se de asofo no ya na ye omo no bat nshira nka nyame se sa afo nyina o ma ye nim de ne adwene me ye bua won mo atifie o mu no se ewe won asem on be kan o man kan ye ye besre etro bi no mu nie di omo nkoda angle ni nyina afi obehunu nipa ne bre tu beti wono nso mistake ba ko pe no ye na se tu nche da nunu ni bebre sa ti e besere se ye nyina ye hunu sa na Ghana asetena no enkoto te ne fom famaye enya ni munyam hye ema awurade beautiful enche bia me last one ba na fe no mama akwanya ma also wafra before then my memra Facebook live couple of messages na men kai be fam bebre na ekọ mfa enche me I have this one from Aluta Noble that say how you doing all we great and you and your crew. Thanks for the motivational message today. Thank you. This from Mama Boss that says that okay, I won't read this, so I'm skipping it. Barbara Jeffrey says that how are you too? I have this one from Abena. No, that's Abigail. Yes, Abigail. Insia says that good morning family. I'm late today. No, you're not too late today. Yes, our brand here, Danny Boy says that I am watching you live from Obuase Amrantie Clothing. Thank you for choosing us this morning. I'm quite positive since I'm doing well. I think replying to messenger will be Edibisa on how he is doing. The last story I made a bro and son Mama Quenya ama wonso wabemono
concerning Nana Dankwa Akufo-Addo, His Excellency the President of the Republic of Ghana. Now, according to those, almost say that those of Anko in Sawum Road project is being done deliberately to move development to Achim and raise revenue to Ochehene. Now, I read this in English because I want a whole lot of people, you know, excuse me, I don't mean any intent, but I just want to read it in English so that we go for the video for you to understand. Now, see me breaking it down, almost say, na Dankwa Akufo-Addo, they often call in Sawum Kwano. I bet you just say, movie Eddie Ako Achim, send a bear or movie raising revenue at the amount or checking it. Send a cribby, send a cribby in the video, and I am rubbish. I'm not going to Jimmy, as I'm telling you. Yenya sa tienie ahana nyansa wo ya to aba ma mo 6 years in new project Akufo-Addo so akwakoye eye ensawam eye ganzai ofanko ensawam 10 lanes meboa nya hwehwani mu na ye no a ofanko ensawam 10 lanes amenche wade o man pani Akufo started 2 lanes to Kumasi meboa 2 lanes to Kumasi follow tia na nyansa wo tia 2 lanes to Kumasi no oye ya wode ko edu eye apagya ana wojaye ana na aban ekoye Professor Mills baye nipa boni form anto so awo eho eje kabi mo bia Akufo-Addo baye a wo ye dobule oni do ye oto dobule no so wato so akodu apagya junction ayi ba bia e branch call eye achim chebi won meboa eho an wo ye si ye 2 lanes no one wo ye si ye wanto so bi onto so. Now guess what? Oma ka kire say omo beye ofanko to ensawam 10 lanes, that is 5 lanes here, 5 lanes there. It's okay, but you know me na chase here. And anu ya na achimobu akwa mai hene. Omo friend oche hene. Achimobu akwa mai hene. And yes, why achimobu akwa mai hene? Why mai hene? What's the big deal? Why mai hene achimobu akwa because Achim state near Miensa, Achim Kotoku, Achim Bosome, Achimobu akwa. Kotoku nana frempon edia. Bosome which is so do potem wo okutwa so eho. An wono no chebi no kura no enya dia ba bi o free tam wo tam na konya free ye kan say akochire potem wo atuto bi na ma na sase. Sa chebi no kura nya omodia. Chebi no wo bi na free kumawu abeteche chebiri kura ye friend chebiri. Sa kuro na chebiri kura. Misi minimum ma se papa. After movie oye Achimobu akwa mai hene. Enanu ya na Achimobu akwa mai hene ne eye Kwanse state CEO. Enya ntokwa ma ne won say he should stay away from ensawam adwagiri last meboa. Muni koma. Woni bi tia na ni abre no. Say Akufo-Addo be ye 10 lanes to ensawam. Tie asante fo mutu am gazo magimi. Sankofo maka chem say state capture mutu montiase. Akufo-Addo be ye 10 lanes to ensawam tienie. Genti a wo ye 10 lanes to nsawam ni se eso atimi yi akwan na eyes fast drive ekon nsawam adwagiri se de be ya ensase won ni be appreciate na nkofo akotena ho na wo che hina nya skadie asa maka ni nyina kwaje maka misi de enti Akufo-Addo ani abre wa abre ye 2 lanes anka make say focusing interchange anka solve most of the traffic situation etu pe bia ye ba bia be ye interchange ne 3 lanes 4 lanes so ame wonu a eho aye ankenya ho de ekoye no but enam se wo mo pesa asase na won sa wo ma do agiri eho no ama mu sika akosoro nti Akufo-Addo yi 10 lanes to nsawam sadia be ya wo chehin na nsase na wo no ebuo beba so wo bi na ma na asase sa chebi no kura nyo mo dia chebi no wo bi na free kumawu abeteche chebiri kura ye fa ni chebiri sa kuro na chebiri kura bisi minimum ma se papa after movie oye Achimobu akwa mai hene. Enanu ya na Achimobu akwa mai hene ne eye Kwanse state CEO. Enya ntokwa ma ne won say he should stay away from ensawam adwagiri last meboa. Muni koma. Woni bi tia na ni abre no. Say Akufo-Addo be ye 10 lanes to ensawam. Tie asante fo mutu am gazo magimi. Sankofo maka chem say state capture mutu montiase. Akufo-Addo be genti a wo ye 10 lanes to nsawam ni say eso atimi yi akwan na eyes fast drive ekon nsawam adwagiri se de be ya ensase won ni be appreciate na nkofo akotena ho na wo che hina nya skadie asa
maka ni nyina kwanya maka bisi de tie ku ford wani abre wa abra 2 lanes anka make say focus interchange and can solve most of the traffic situation etu pe bia ye ba bia be ye interchange ne 3 lanes 4 lanes a so ame wonu a eho aye you know anka nya ho de ko no but enam say wo mo pesa asase na won sa wo ma do agire eho no ama musika ko suru nti eku ford yi 10 lanes to nsawam sadia ayan abrante ya wo kasa yi penasem penikasa pa bata homa so woni mutu match onya yenye ya obi atie bia obewu onya isa suban no wo empanyisi e bodin hyemra due e bodin tumra gu adue yana na do peso o ye ne se ya mpa so peso ya enye obi ansoso so se chene ka chance no enye chene ba bia wo se nko start kwan ni bi firi omo de ye one lay pe na won so de no no man ne mfa ne ntoma pamfura trust me upie free kuma se wo ko nkran a edo so 1122 lay a chese traffic wo sa ukodu ko no ngokwan mu oni ade akura de ensem fata ediada na monto aso ha me nya ntutu sa amesi kuma si twan ko na ye me wodo a ye nim se kuma se ne nkran de efe waja we yato no wasua bibi afirim na afro na abetche minim chebia se faga na mamu ohu bai eni etranton eni akoma ehna abonefo kania eni abonefo kania eye bone Proverbs 21:4 eti morning trawonton you go watching na ubo ni dinu nimfie cheo odi ase na konya dibra wona nim cheo na se ya ne ma akonya position bi won se de no kura hotumi kura wo bono na de ne oposo de animu yefo manye oko kaadi abebata asante na ya tribalism na akotam bibia ba yu nipa wo yesa urade mpe wasem wonya isa de na nye ko yanko fanto kwa bia meto o man ne so mo be start in the media asem udi agoro se ya kasa twitwire kasa ntwi na de o hawo na we ya besom o chibete ase won ti ase ye benya abrante ba ko na obeka bibi wo asante so ogumanim si na akofanse wo so ntokwa ba wo nkubi okwasia no man tokwaba okwasia bia na no efrefren tokwaba na furu so freso tro Proverbs 18:6 eno dia no yeti kome munyo kom dia ade ne nipa ne ye na enyan bra ensuro beseche ne ka kire no na ade ko foli obi otini ba bi wochenyi ni wobu man wochenyi ne to no sabita frache na do amamu ni position ye de yan wo wo road minister go and tell the road minister say kwa mo pesa mo faso na tan yenye ne sa ara na woso yan kran tu sabi chebi ten lay ede anko a oya obi abe hunu ba bia wugina ko basa sabi tafrato mampani bi obaso bia so de be ye ni krom sa yan kasen siesie krom ne wa ye ho na ye ene chebi wo for light ye de bobo nyina ye mo match kasie so nkobo ni chebi da ediano de se chene ka che ne se wo ya no friends and family enye ne nkofo hine no otini ba bi dwin one chief asempa kodo na metuoje si asabi mabe president edu free some krom go so metoto na se it is amen to na se ya me feeling na mde ye ana go so man is on say me bo aduma ha ne da won so be person ni kro na ni mumra nyam ba nyo no na be ka kire me tu ko di na tem ono na pese odi na tem ayo belema ni munyam so twene ho firi wo ham obelema bia woni munyam ka sia ne so twene ho firi ham mu na jimifo de ontokwa pam ko a Proverbs 20:3 Solomon awurade bu sansa wo pade na solosi awurade sanka be mma nyansa hunu mu a metim de abu asam nyina a Kristo do solo de man solo ankasa ba bia anka jose nyansa na ekasa no ede ahomaso ne sa ne no ede adea matedi na biti de obezo ga badani no eno de adea Bishop minchwa no abranche yesiri hene ewon oye hene wo asante ya yini bia hazo onche da nya hene se bia ma hene na sa on sa yes asem rante hene ne o ha bibi sa no fi position kakra odia wani mo nyamo ya be ma brani di nkomo support o man ni nkomo mfrent tokwa wo hene mpen tokwa sa enye fe enti mo akua ara na wo tren wan tra asante ase se wona nka odi hene jada na antra asante ase ndu ko kamba obuzo obizu wo chebia no apostle obetra santias no ko kamba ko tumfo wan soso bia ase papa ne yemum obesoso so ase wo na ye panyi kwasi ya mesra ne diem kasa na ye mo na makopedi aba no dia no na sabu yo obi obu ade a
wo baby awudi hene no panyin na mu no supremo no sebe ni o ma na ni je ye twetwam twokura no sebe tafrache efiri kuro na wo twa mpoa no edidi na apese otamba ono kuro atima hunu se nkabo mu ye atima akosa kuro ni mu akoyi sebe ni twetwam twofiri wode a wo ha oni sei ya munya sa de no na we nka politics ho enye mamu so ni creative bi amana ntokwa abajesi a wonku bi munya kakra de da makansu bozu otwa ticket no akwahye ho omra na nkofo hunu nsa metra no de no de no obi ankasa na ado amamu afe so wo be bibi sa ya bufusam se kuro ni bi sofa na ba akofo de wa mo ma ho to so me se ma na boro so de enye obi ampre ti se kire ne ka kire no sa na mo hutune nye na wa anko awu host program na so watrehene oyo ma hene ntidi obi aso musa akwahye kese wo ka papa ni feel say wambo so kra ka me bi o feel say me do dan so ni so me nim nkomo sa ye nsem na me ka je me fa ho kra no de no otire ba bi din a wo dre ne ho no o ye da akoka sabi won so ye hene po no o dwema no so asore anani maburu ni bi asore no wa ka dia be wura asante o di ase o di be wura asante asabi o penso so mpeso bi be kire na ase akira se no bozo hini mu na ye wo suko no me no akọ wura ji sa o hamna to ani ayi ejehi ani bi ayi ejehi no nebu anatia nimtia ananne betutu nempeta beba befa sa ni na di Proverbs 30:17 disaso ko yi eja no mahi ne mfa ntokwa mra awurade asem so be ma ne na tutu ne mpeta besesa akodi nti wu no na beba wo so enkopanyini bi aso ne srapin so otumfo se tu anopa wo tie ne wo fa onfre no no nkanje se ya na nkomotwetwe sa no munya idi okasa o mbetie uko yo himpon okasa edu achi ono kura fafo afro no ya asem foforo o me yemfre ni nkanje ne de hia ne se eyi obi asase so na ote uko yenye okekei edime mfa wo de ne wo ho ahonkonya nkofo kasa twetwe ne bere bi be ba betu ko akoza asase ne so se ya ne yenwena yenwini mfiri wo se bi ayo program ne yenkran enkran otumfo ahini enuru wo but ye jawa ma otinkran asase so dia sa na nkran ni bi so betena ha ni papa ahini enuru ha so pem so amo mo kwa amo mo bobra edi sa wo ka bibia fo obi dia ho asusu jeje wo dia nkum obi dia na tira bibi de wo be kwa akofo ho edi ano no politics asama banya aheda de ahemfu sembe wura mu na ye nimase pa kan go kan kasa ko bi fa sante edi unim na ase a wan na eni ase obi awase wan na eni ase wan na dwale on woro na ase everybody has a nyame bo ni pento mu obi ase eno mu obi aso background na ofire tie kase ye ka obi ase mu asema obi abenya bi aka obi anu oso na sini mu nsam no sabe eye papa nko a no dia omunya isa de no mo ye sa no mde nkeke ba ba keka oman no ye ti krom ye hu ano MPP de so obi anim so mni asante ani ni ye be no nya tribalism asem ka de kro na wa asante a wansiesie no maye ma wo boss am interchange ye very powerful obi abe hu say interchange na wa boss wo no ampa o ma ya abura che okay efe etinana adana so am interchange ye nye na be 10 lay akọ okurum 10 lay cry that na seven wuti asem na se ade na no ade ne e trust mu ni otie obi abefa mu aba at least na wie kwa jampo ahene ne ade na ada asase ne sabi anya 10 lay go onton wo dia tubo ka gosi dan free wo so ana wo ye de obeton na ade yeti ayenye so am interchange no nsase wo so am ho no sabi nananom nton edi ye twen interchange ngo ansa na o maton ana eti niema bi wo ha anya ne kan no ye be sere no said ye nipa bunu no kura respect na nim odu o ma ne nya saa na o ma ne boro so a obema nkofo bi ansem fata kasa na nim o ma ne boro so obe creating tokọ bi awurade nsanim e ba say ho ntansa be ba be bo wa so unsusu say osani nti no o kasa saa me ne boss onim ne oye onsa bia brand ya am so onim ne oye okay fine cool o ti asem na say na ni da ho pa na ni na hu no osanti na adwene mra ka ni nkobe di ni krom henatam ye hunu so osanti onim ne oye ma otima wurudi hunu say ho no no di na konya fire eye na saase na say okotisi obi diem dia ye obo apayo sa o ti ase mpasho wan o se ni amopesa afoforo nyama mo no
Moso munya sa. Pesa afoforo nyama. Ade bia wo hwesa afoforo nyama. Moso munya sa. Isa de opesa wo krom hina nim ye duro no. Ye mo obi krom hina. Baby a wo kra de wo animonyam kakra na wakodi obi krom hina tam. Ba ne obepia free sa kuro no ma bedu hina tam no de animonyam no kra woni bi. Eno be ma de na ye ya. Ye besre. Ye nyai sa de no ada bi e benya ye mpanimfo kasa twitwire. Bi wise so no sabeta fracha ye men won. Uti ase. Kasa wo ka ye nti obi so won kran ana ache bi ye presenter. No wo de opem so abetena se. Se me frɛ no man hena na aye dai. Na se ya masa mu oduru. E be hyew. Nti nka meka. Ye ti ado man hene pagya kakra bi ba ye. Miti ona me yem kuma half no ye me ya. We go to for betwani na ye me ofase. Eti ye makuma ya. Uti asam na se. Nanso obi na dika ka bibia na ma trigger obi nso. Ekoba se mfa hwema. Ese mpanfo atrom ba bi no mo masum dua bu a na mo mu dimirika na se mo mabagye ano abofom na mo kwa akwatam twema mentwe abu ade abere mo ne wanya dai. Ne aba no yan hwa ne yanka. Mumi enko ye hintasem bi adi. Okay. Asama ono yonko won. Asama ano yonko won. Onenini. Enini. Na menyi obi ehin. Menyi obi ehin hintasem adi. Proverbs 25. Tuni mo obi ase mfa hwe ho ne asie no yanka. Wasi ahemfo achiwade ka kire no wo ohene nti wontie bi. Ahemfo achiwade ne abonefusem die. Ahemfo achiwade ya abonefusem die. Na tene mu na na edwati. Woni nsema wo kan ye de ho beba tene mu na modwatim. Woni nsema wo kan de ho beba e de abonefusem beba enso wo kan. Aye yere wo ho a chima mo bi ahunu sem se wo na wunzuro ye nya fine. No kura no ye be ka kire wo tam ya fine wo do me so be bo wa. No, that's the way don't mean that. Anya good. We obey that time papa. Ba mani mo nyamfo yo tutuntuma pa na wusu ogina wusa ba mani. Wasa ba himfie ni mamamna ne amane ye kakra. Te se nipa na mfiri ukuro mu nti. We de afache bi hene ho bɛyi. Ahemfo ni so de ne ano tenene. Ahemfo ade so mani aya ano tenene. Na de oka de tene no. No nipa bi a wo ka ne tene no. Wodo no. Odo no. Ti karba ye na ade ne tene ba ya. Che bi hene kura betimi ado. Anka wo kura pese obo o man no. Anka kafa mache bi hene ni monyam. Bo se bu na na ado abam. Tikanim dikasa abeka ne se ade a wuye wo be ye ne nkofo kura nya okrom hene kasetia. So na atena ye hwe ha mo abe ya de we ato abra ko obi ho kire wo mo. Ti mesrew enkoye me enkonya ne kasetitwe na nanim oduru. Bo so to na no ato ni tim. Ono abefra na ado se 5 de me mfa nya hwe. Ye woni ma bi wo kasa kwa yo hene unim. Na ko yisi wo mane yeso obetim de afufo kwa gaza mesimi hia wo masasa no so ye ma miansa na wafura kunya so be ndai eya niam bi wo ha ye munya ye asa mu budi kretin tokwa bi abrasum di angasa de o mo hwenye o ti ase ne tu free samina mi di na me se me ye 5 lane abanti ngasa be opinzo tumfo ze tu ga ne wo fa ne na jaye onzo pese ni kura ni mbanyam basi ehunu ni kan ye na to na koma so no abesa afra me se ofalumba mesra we di nka ebo ame ana nso yasu yi obi die ya na ade ko ne ko ye tafo kwan no le fa mo mo ne ja we 5 me obi ama ha me na be kan kama sa ogoyede tafo wodi asem na se enti oni ma bi wa ye nhwe ne yie ne anya mo ayan ho time will come company kase be ba be di chebi na fe woni ye ko ye osi wo be ko se be bia wo ye adwuma se adwuma wura so akobie bi wo chebi o tua o ka 200 million a month no san 7 billion na unkase unko chebi da wo be ko sa am do be ko na 5 lane da ho a wani be di se chebi de wo ba ho ye simple traffic njo e ye wi ase ti na nto kra na ya wo bia kan yie. All right then, so my lines are open now. You can call me and of course contribute stories I idea benyano nafe no yemfa jumede no emra na wie yemfa dama odi phone na ye bo jape krom basa odi shebia na adwene mo e ka no ye ne no ma basa wotum se no ma e yati afaso no o se fa beda no jape krom na obe assist ame bibia I come out. A mobile young craft in a modern Ben. Please call now. Hello, good morning. Good morning, Diane. Pacha, I want to say. Great. Yes, you're here. Pacha, ain't you? All right, copy until. Diane, the middle class and a
And now the living here, near the memory, and before the city, whatever chairman. And so we keep it, within 8 radio political is, and I can be there. It took a little bit of Casadia, but you got some after, when you came to 24 Ligua. I believe it from Masua, it has 24 Amazon, the government is better than chairman. Only the party are good position. Because the John Tolman, there are Yes, that's a copy for calling. You can also contribute, and of course, we are live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, KUMAWOOD TV on YouTube. Hello. Okay, Obima Homani. So I have this one from George Mami. They say, good morning, Diane, and your crew. Amankwa Boss TV, you're watching us live. Thank you. Lots of messages. Hello. Good morning. Hello. Hello, good morning. Okay, when to make us to give me another caller because on Timin can't hear. 16 minutes for us to go. Also, Ubit my friend. Hello, good morning. Morning. Me pacho, we didn't baby our frame me free. Me free takwa. Me pacho mo anon kwe. Yeah, no say Bishop last time na Canada. I say we have a prayer call. Interest in nothing happen. I know that this year I'm back. The one I'm not know about you. Now, but when I tell you to go for the Bible, I'm kind of that. Well, I'm before I'm kind of going straight. I'm after the kind of young life. Or so, Mama. Mama, for Bible, it's not you in the Bible, but I don't know how to see another Bible, and nobody that Bible. Yeah, I yeah, I know I think the last time I can come out with you. Yeah, so yeah, that's it for contribution. Ode Abba. Do I have a caller? Okay, what's a bit to me afraid? Na yakwayim. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, morning, Dada. Mpacho boko die. Yami Adam. Great, mpacho yanko. Nipoto, Papa no beka safa. Akusindi Nigeria. Yami shirano. No shira Ghana ohina. No moon. Yabako suwesu. Esuwa me yanisi suwa pesada. Because I'm confident enough to do for me na double editor omo anto abama papa no. Omo sa confident enough to abama MPP ni NDC. Abo mo se sa confident omo ba Ghana so omo ba be enya. Enya do mo bi papa bi aya man. Say you put to meet na say adren na the medium when people no hwe yi. Mo when this them say abo ni say nyema nkoye. Omo bi confident eti omo afona sa mama. Omo de kaka so omo ta sepe na sepe omo ayo ki ye ko fi na so omo ho me isa da ya mi mo ha me amekete me ye ma di card adona mo we ki ta ka mo na ta ko sindum PPP da se ana me ye me set ID card me to abama no when you sagana omo ni di papa dia ye se muntu ye mpie sa ya den ye and that's how you could come with you. And I say, you may go to men from us and pet me. You are trying to improve from Abba. Ghana for them clean it, nothing can be a little come. I don't know. I couldn't be in Ghana. I couldn't be any walk. And I was then I just come on Ghana. I couldn't be Ghana. Yes, so yeah, that's so say Ghana, community, yati, the name. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Great, my auntie, my red TV name call for my. Me bacho o TV no ma mi feedback enti twon kakra. Bacho mo anonko. No, bacho ma me call for fronye ready because me oh. Yeah, hello, good morning.
Great. Mpacho into. All right, great. Mpacho into. Election time on or the moment it is not what Obama Maza, baby, my son, or my body. But there's also concerning fighting of your trauma. Okay. And I'll get Muku, no cooking idea, no more fighting. I am puzzled. And the point of the party in the power. Yeah. Yeah, because I didn't fighting in my Emma. If you are fighting in my now, you let it to them. Nobody is near the from them. Okay. Because the only in my Yao chat and Ubi any who to Abanama party. Every from the party I can tell you. Any party is an I can remember. The party, the party could put it. What do you say? No more could tell you one, and then some among the two and the other. That's it. That's what I say, Ofrey, all the way from Aputoja. Hello, good morning. Hello, good morning. Yeah, good morning, Baba. Great. Me pacho, wouldn't baby I'll frame me free. Nena na mete my home. Pacho yo, pacho one uncle. Damun now, pacho ya Joso. Men to kakame. Man on jin na e bi kwabu. Na be ba ko man. The man on sister mo je. And here the past that institution again for me here biabo. Pacho woni Roman here. Pacho mi Roman here. Good. When in baby rent to Pacho why? Rent for another moment. Kwame Nkrumah Abamu GP ya ana papa ni nsapo abaya Ghana Japan. Okay. Omuye mudan sister. In 20 Canada. Renovation bi anko da. Ike pa ho every year sister ni skato. You yi tell any support. Obi o punish rent for obi the fan obi da no ahan ni yi. See if you are not enough. Na say with me our power of prostitution. And your non-company for home in Ano. I was here trauma because my young say, boys in different form of demonstration. I was at 9. So one day, your one, your mother come back into Dano. And back up from my group, will be a weird mouth. And this is at the minimum of 1 month. Then, the rest of the Dano speak here. Mr. Medase, Papa. Hello, good morning. Hello? Hello, good morning. Hello. Okay. On to Minka. Yeah, good morning. Good morning. Pacho. And I think no one back to me at Obama and Joe Biden and some of the family. Yeah, I feel it. All right, hello, good morning. Hello. Hi, morning, great. Pacho, you. Oh, no, what is the TV oh, well, I know when you cry. Well, I know when you cry. Morning. Pacho, didn't baby, I'll frame me free. Eh, wapi. Wapi. Over. Na kama pesa ndio kasa ana bakufuma machina ni tena sema metano bomba metano ni kuponti yake hao badala ya hapo radio mine Alpha Alpha yeah. Yeah.
I'm that for the we are what a Sienna no pay. No. The more I say, well, you didn't say, I know you. I'm that's it. Now, in a mono, own say, in a no Catay no, and quite and can do why Bruce Swat. And not a professor was a walker. Na a program be. Yes, I know. I think we now, look at count for bomb will be my police leave a chimica. And my Miami was a custom. Now, only say in Pimpino, say, okay, can say, now, the corporate, no one now can excuse them their bones. Maybe, and can you say, maybe a whole throne young Pawasa. The woman do walk and watch on make a day. At some way, though, she ain't some mission, and what was the long can. Okay. Okay. Amen. Okay, that's it. I'm Fabella, so 2 calls, and of course, draw the curtains down to this edition of Koowaa. Yeah. Do I have a call? I don't have a call. I am faster. Emma would D4 Nana Boy, a watch a pay chrome, Papa, bed I was say, who cry more Sansana, home estate and block factory phone. So, you better say more caller now. Okay, mini caller was swag. More caller. Hello, good morning. Morning, madam. Great. Middle we didn't baby a friend me free. Hello. Hello, say. May you tell? Yeah. Oh, I well, I don't think say me for cope you. Yeah, Monfa and Cheye because because I'm no dim common so still no line no Bishop young home. Dan ye ko awrade nyankopon hiro nipa bi oje mre no hwe ye ne obade ye nya saafo ni nyina akese ye tiefo ni ahwefo wona kire wadwene wona ntima nkire awrade nhira wo bia opinso otumfo setu nyamekese mechia no kwanso nkoso kura na asante awrade wonya ne kese matria ne betwani na akwasi bosompra abi wo bi obade nyankopon wonya ne kese na afi machia eye wa papa Beneza Dakwa Yadom, on the Sofu Chief, Machia, Prophet Doctor Isaac Osbempa, on Knight, Michiano Quanson Coso. Bia or Jim Matia, Bibi or Jim and Oceano Pepia, Braco, America, the Psalmist, the Chiano Quanson Coso, Radin Show Ni Pepia, when you be a Cassia, Reverend Martin Cocu for Joe, if you will be a Radina Coupon show, and a soft ma, and a soft water, Mahombras in Dinamiadomo. So free myself what radina coupon we show me now. You want it? Michia begins here. Ocean Chianabi, a Chianano pay, a radin shop. Reverend Dr. Martin Koku for your papa. I don't pay Michia only a year on crane Mama so in advance. Mrs. Monica Fojo, happy birthday in advance. Name of a to form so for the chrome or a carpenter or a proud of Nejuma. Ti won na dwuma ifo nyina ya chia mo bom nyina na mo hwe TV no ebade nhire obi a wo hwe na no pay. All right. After for ye kwa ne sa akasima makoma na ye fasada e ma ya boafo me na wo masia me hontome enti me da wo masia enye se me do masedodo. It's not easy, you understand? Enti no ye beda odifo na ye boa wo jape kroba yakopon show new frado mo kwado mo so ukrai mo bibi a kire wa adwene sabie son wodi hye bi adwene mo e ka no a odwene ho antia se fa no papa ne no ano ne yiwe ni wesa ne ade ama wo
mobile nyanke kranfo mpejo mo nyina mo so mo mfa ne nkoma no jape ko be show mo ama mo so akoma it's me atomo yem sanso and a home estate and block factory for so no e cry mu e ba ne blocks e ba na dan e ba no nsase fakoda no mo they will help you. Place a call now, talk to them, and of course be a person where no they're going to do it at home commonly for you. Samsung make sure say one more child will come at Tenga Junction, one more any KUMAWOOD TV and a word die back to be people once I want to we're close. There is no opposite 0 guest house, yeah. Any so they will support you. And by one a cry more and yet day Kojumeji Brel war. You better want to say, Papa, Mama, show Facebook Live the other day. You better want to say, Mamincha bombs to him, and Anna won't put to say, Mafil, maybe fee, Mafil too much. Sansna, Nana, Boahema, Yokohima, Nana Machion, and all, a bantman, and a Michel, Papa, won't put more at the same. Na afe me kokoko bi mi cha me Georgina enemy papa Kojeju. Yeah, no, that is Kwame. Yes. And see, me chow, papa, I want to say, me so bad and not darrow, oh, yeah, me chow, and Jack say, and I'm a demon, not no, could you do know what say? Yea, a japo bidum be, or what to say, be a costo. We knew what, and come in ho, papa, oh, yeah, dear, me hoye, mammy Kate, oh, yeah, me hoye, yammy, which shamo papa, me director, a Ochinozo. Executive producer for the show, Ora Samdakos, Sanso, and Uma, and in famous, and so a boy, a chidom. Of course, stories no, you're the Bremy, Emma Medituja, Queen AJ Hipsy, Adwa, marching baby, Yakramo, a boy don't 1 p.m. A Shame, Kumasi 104.1. Na me fa Kumasi Kwansu Jumejeno Embro. Maka jam say say me free and no pade ma area. To those of you who team and no pattern no, me fa ma cho. He say mu team 1 p.m. to 3 p.m. Yakramo. We did Diane.